Happy Republic Day chini Luku Raja Sal Barat Hakotoni o Luku Raja Salo chini hani je samutang thanai rono belai ke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini Tripurani joto Lukurok jeng teibu hancha ketongoi chini hano jeng kerak khainani bagai chini dokano kutu karnani bagai chini jatiyo bungtongnai nangnai haine hai Happy Republic Day. Hasteni joto Lukurok no kuilau khwlaimano pharu sini TTAADC no prai 4 bosorong oi Lukurok Maharaja ni tuidul mongbai je jeng TTAADC salok tongman no loge roi tongbai mani bagai jo tono kha kaham te khwlaimano pharu blaikhe hambai jeng last 4.5 year ro jeng chini TTAADC chini limited fund ni bisingo phano jeng Lukurok ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo Lukurok nognai ja omhai jeng samung tangoi mamani no nirongno saikana rawana chini industries department chini jubogrok ni income generate khainani bagai jeng borokno 600 e-auto jeng borokno distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawai income khainai hnai wansomnai rono borokno jeng online registration khairogoi Gramin Bank by tie-up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha bwskango bwsini tipraham scheme bahai chalok khaijangnai tipraham scheme ni bisingtei no borokno low rate of interest by jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro heba chini oro TTAADC jeng grantor bunangya low rate of interest by jeng borokno rokha only 6% bahai ke backend subsidy bo jeng borokno 75,000 ojak boroni bang insurance bi facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hangke boni family o jate o recovery khainani bagai problem ngya natui bono wasoi no jeng borokno insurance bo credit insurance khairojak je beneficiary thei thangkha hangke kono karone accident oi thei thangkha hangke bo automatically recover oi thanai om haike jeng khaika nge boni sara bo jeng khutung chini traditional dresses no jeng promote khainani bangai jeng jotong saimano chini tiprasa ek somoy wa agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksa no blai lachi jago heba maharaj phaimani yagulo jeng chini tiprasa ni traditional dress no jeng jebabe promote khainani bagoi chatiokha amotabo sudu chini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani breirogo chini rignai no risa no kanoi mosangjagoi matongjak baita amo maharaj ni wansongoi bane possible ngo hingke jeng joto eligibility equal portion khai chini rignai snanani bagoi khutung bakha ulobo continue tongnai bai kene chini health sector chini limited fund jotono saimano hiaba jeng hospital jeng tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost painani phaijing thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagai bilaikhe chini tiprahai hasteo ব্যবস্থা kaham khainani nango bono saktharani bono naharoino sakhamno jeng nojor rokha haike hospital jeng kaisa kaham snanani chini imang bubagrani imang mo fulfill na nai tongo bahai kheno jeng mobile medical unit jeta kami amchaini Lukurok healthcare ni beparo mung sa saimeya borono jeng healthcare facility te awareness ronani bagai mobile medical unit jeng 6ta chalok khai hasteni thung amchayo borongno medical test check up khairoi almost mane 6,000 ni above
Luku no sung medical free checkup khaika by can operation behind the last 2 year of free operation sung or no sin kerang ba hospital of khai come se come 2000 above sung operation pyroka nini gallbladder stone hondi nini tamasane tumor hondi bahairo blake kirma sungsa rogirok operation khaijagui success ngui thangbai kha bai kene sung tamasane chikon mane chini bikra family tongnai bahairo no masing jorawo rikutung blanket sung boron blanket bu sung distribution khaika inge oma haikene chini industries department tribal welfare department oma ge jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department of sung BEd training ronani bagai bosobon sung posijona sung BEd training ni sponsorship bu rowai tong borono parbaskango bu rojawi tongnai rojawi ni thangnai oma haike scheme sanajak jate chini tiprasa je tamasne BEd porenani scope maya donation roi maya rangkolo ya oma hai tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaibe borokno chini education department ni hoite ek phai haite onen jagao sung sponsor roi borno pore roi tongmani bobu chini ro omong ya priseja thik bai khene homboy school sung jotono saimane asuk aigini chalok homboy school asuk demand kore kyaba sung tipramotha maharaj netrite phaimani ya golok homboy school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 ke tongmani sung phaimani ya golono borone intake capacity bari roi hostel ob sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongkha ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमफैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेन्टनि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि हो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी ताबावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पॉट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जारा फुटबल बाय थंथंनायरनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अमो हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जारा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेन्ट तंनाय रंनो बरनो नायतोय तवनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं ताबाव बरनि केरियार सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनभाइट खायजागै रोजावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि केरियार न सनानानि बावै केरियार आगौै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरासानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसयमाया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायै चिनि कल्चर न फनोयै मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरासानि रोल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायनि अंथों अनेक प्रॉब्लम
जोंनि TTAADC जों फाइमानि सिगां नुजायै दङ जेता जों बनो बिल अफ सोनांखा जोंनि लैंड यूज बिल जों सोनावै पास खायखा जोंनि टैक्सेशन बिल जों सोनावै पास खाय रहखा जोंनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों एमेंडमेंट पास खाय रहखा जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके वोट अंगो जोंनि ADC आमचायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो जोंनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय जोंनि तिप्रासानि डोमिनेट एरिया अंगिया हेंके आरो जागावो डिस्प्यूट अंगो जोंनि कॉक बांलायो हानि बागै जों TTAADC 1 सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने जोंनि तिप्रासानि बागै सिंके तिप्रासानि बिसिङावनो आमचाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों तिप्रासा आमचायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनानि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलआवबो जों सोनावै पास खायखा थे बाहायखेनो जोंनि IC डिपार्टमेंट दै टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै जोंनि कल्चर जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौयैनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम जोंनि तामसनाय SD बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सोनावै जोंनि खमलं पार्क आव ताबक सोनाजा दङ और लामा रावबो जोंनि खमलं लामायावबो दङ जोंनि महारानी कांचन प्रभा देवी जोंनि तामसनाय बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक महाराव जों स्टेज तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनिसाय माने नायथोपोक दै कुसुपोक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों NHO रिसेंटली ताबक जों TTAADC नि भवन जों शिलंआव खायनि होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होखा आशा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फंड सेंसन होपायजोब अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTAADC भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जोंनि तिप्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाय एप्रिशिएट बायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलो तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दंमनि आरो जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामो स्टार्टिंग दङ